Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak asam pedas ikan tekiri. Okay, jom kita start. Okay, kita panaskan minyak dulu. Lepas tu, kita masukkan bawang-bawang yang kita dah blender. Sebenarnya salah step. Okay, kalau nak sedap mula-mula tadi, kita masukkan ibu serai. Lepas tu kita masukkan harba. Lepas tu bila dah naik bau, baru kita masukkan kita punya bahan-bahan yang kita blender. Bawang putih, bawang merah dengan halia. Okay, bila dah kita tumis garing tu, lepas tu kita masukkan cili. Cili ni kita ikut kepekatan kita punya masak asam tu. Kalau siapa suka masak asam yang pekat, kena lebihkan cili tu. Kalau jenis yang suka masak asam yang cair-cair, kurangkanlah cili tu. Okay, bila cili kita dah garing, kan kita masukkan kita punya si cukup rasa. Okay, kau. Lepas tu, okay, kita masukkan air asam jawa. Ada orang tak suka letak herba, tapi terpulanglah kepada masing-masing. Bagi saya herba tu banyak kebaikannya. Boleh Google kebaikan kelebihan herba dalam masakan. Okay, masak asam pedas ni standard je, mudah saja. Bila dah garing semua, kita masukkanlah air. Masukkan air asam jawa. Sebenarnya bila banyak sangat berangan, saya terlupa nak masukkan serbuk kunyit. Patutnya kena masuk awal tak serbuk kunyit tadi. Masa tengah tumiskan kita punya cili tu kan, masukkan serbuk kunyit. Tapi dalam masakan ni tak ada salah-salah. Boleh aja. Kalau terlambat pun boleh je masukkan. Tak kisah. Terpaksa pula mute kan banyak sangat layan. Berkok-kok layan nak bertelur lah. Itulah gila. Kita mute suara itu ya. Okay, lepas tu masukkanlah. Lau ni mau perut dah siap. Selamat mencuba.